Also, Mendo Morong. Also, Iboki President. My guide student, Ibalari Nongrang. Lindo to kindly present the memento to Ms. R. Rani. Thank you. Play ketukat bagi para play. Kabadon, kamun, kasorkar, kabanang, banwat pisa, kasorkar, kabanang, kabadan kajimut, kababu yaw pagpa akmat, kababu yang kadang sekolah akmat, kababu yang di sekolah nakadang akmat, tang kadang kasorkar kabantar. Bila ang bao, kia ro yang nakajam kasorkar. I don't hope but on, kenapa? It is a big transformation. Bila ay, yakin memerendam, ngong nyepi, kajing wanjongi, ban skap, ban yosngel, ban ninti. Lada ang skylight kapli, ngin pelong ya kajing hamba, nang bentaban pendit penbiang ya kajing school, ringi dan kam ya kajing pre, ngiran kam ya kajing doa ya kajing bimawa ngia kong gipre, maru ya ngim lale Klem ka bor, jong blame ba na dyan. Hindi kaya kaya kendo, dahil hindi man kim mga tinjiruan. Pilih, man ki cabinet meeting, ka agenda yung education department doon ba? Nada nakapawa, nakapiludi, ilan nag-way department doon agenda. Education da kaway ar lively agenda doon ba? Nakay minister sa yatu ya kata. Balai kita kijen lagi pun. Kedaw kalau. Kajing dawa. Ya ka future jo kita nak juga. But ka agenda ka pemerintah ka soka ka sim kolong. Kam tam. Ha ka bangi peker pang ya di school ki badon sanong kendong. Ta kalau ko ki badon kong ka bak mate. Bangin persang ban ai ya kata ka quality of education. Ya ki kena school sanong kendong. Ikena nano gendong ada minta kile interview seselong, kile interview segoti, kile interview sedali. Kalau ke ba kita bagi face, ya kita ke interview. Don't come. The quality